Teacher Yesintu mfowethu, wena wakucacisa nje ukuthi akusikudala kakhulu lapha emculweni, upromothile mfowethu, bakubizile abantu, ubhadalela ama-joining fee, uhambe wahamba kwathi wena nabalandeli ukuthi bebambane, kungabi yithina esigqugquzela udlame ngenxa yokuthi la bantu babukela thina izibuko zabo, thina yitho kufanele ukuthi senze manje into ezenza ukuthi yonke into ibukeke kahle emehlweni abantu, abalandeli uma bephambuka noma bafowethu sanibonani nonke wanwani obingelela uManandisa insizwa engenayibongelo engawaphuza amanzi emfuleni awaphuza ekhaya abasikhonselazi masibanda siyakha amanzi and happy new year to everyone. Bafowethu ngihleli ney'nsizwa la ziwu-4 ngoba ziyi-4 kanjena ngama-genre ngokuhlukahlukana kwama-genre, siphethe i-houses bese siphathe omaskandi. Sizokhuluma ngokuthi kubaluleke kangakanani ukuthi amaciko ebambane, nokuthi uma engabambana yiphi into enhle engaba khona, yiphi into embi engenzakala, embi singayigwema kanjani, enhle singayithola kanjani. Bafowethu sanibonani izinsizwa, sanibonani. Lapha ngiphethe uKiss Before, umculi kaMaskandi. Uma ungazi-ke uzokhipha nje iphini ngakudalanga, uzoyijabulela kakhulu. Kiss Before, mfowethu nabo zakweni lapha uyazi ungakujabulela yini ukuthi kwenziwe ama-show abe khona namanye ama-genre? Yini oyibona ukuthi ingenzakala uma ngathiwa lento le igcine yenzakala mfowethu? Angiqale ngibingelele kubo bonke abantu nababukeli balobhukiso. Lo obingelelayo umKelvin uMpokamoyo, oyaziwa ngelika Kiss Before, umfana odabuka phansi ePlumtree ngaphansi kwenduna uMadlambozi. Ngingumculi ocula uMaskandi, kusho ukuthi-ke umculo kaMaskandi umculo engiwuqale ngonyaka ka-2019. Ngikhipha i-single track esisefikile, ngabuya futhi ngo-2020 ngakhipha i-single track ethi Crush Yami, ngabuya ngonyaka ka-2022 ngakhipha i-EP enesihloko esithi Kwazi Kwabiza Ukuthandana Nawe. Uthe ngonyaka ka-2024 kulo nyaka esiphuma kuwo ngakhipha i-album enengoma eziwu-10 enesihloko esithi Dear King Ginger. Kungakho-ke namanje ngoba nje sokuqala lo nyaka mntakamama ngiyathembisa ukuthi sazophinda futhi ngibaphekele abantu. Mfowethu, umbuzo wakho lo obuza muhle kakhulu futhi uyasokoza thina singama-artist. Into mina engisayicela kakhulu kubo ozakwethu bonke abaculayo ukuthi siyakhe ubumbano ukuze nabalandeli bethu uma besibona noma mhlawumbe senza something kuthiwa senza umcimbi bebuye ngobuningi, singagxekani thina sodwa ngoba uyezwa kuthiwa amanye ama-genre thina singabaculi bodwa siyagxekana. Uzokuthiwa ijende ethile wathi ijende ethile wathi. So lokhuyana yikho okusehlisa isithunzi kubalandeli. Kodwa-ke uma singaba imbumba sibambane sonke, noma ngabe kuyukuthi nawe umfowethu lapho DJ Yesintu we-house uphekile laphana wathi Kiss Before sondela, nami ngithinta into enhle laphana, into enhle thinta uzonda amaxoki, sihambe sonke siyobumbana siyomncedisa uzakwethu, nethemba lokuthi nabalandeli nabazobona ukuthi into le siyenzayo iyaphila, izokwazi futhi siqhubekele siye phambili ngaba. Kiss Before mfowethu, ngisasekuwe ngakasukuwe mfowethu, ngiyayizwa lento le ekhulumayo futhi nami ngiyabona nje ukuthi ngaba nhle kakhulu. Awungithathe umbeke ekuthenini mangathiwa uDJ Yesintu ngoba ecula i-house mfowethu uyakubiza ethi ngicela uzongifeature e-houseni, ungakwazi yini ukwenza lokho? Yini mhlawumbe kufanele ayenze uDJ Yesintu sabantu, futhi yini abantu abangayilindeli abangathola into igcine yenzakala? Engakusho mfowethu ngaba uluju ngempela, angifuni umqamamanga ngoba vele mina umculo ubizo lwami nje lokho vele, noma ungaze kuthiwa ngibize gospel noma kuthiwa irumbe noma kuthiwa kuphi nje, ezilongo nje sizosebenza nomfowethu ngokuzwana kube mnandi. Angicabangi futhi nakhona angisho ukuthi kubo bonke abantu angeke ngibabhadalise, kodwa umfowethu ngoba sazama sonke, uma engibiza ethi mfowethu ozongihlinzisa ozombambisa lapho umkhono lapha sengihlabile, ngizahamba nami ngiyokwazi ukuthi ngincedise umntakamama. Ngibingelele-ke bafowethu uDJ Yesintu sabantu lona, ngibingelele kuzona zonke iy'ndawo emakhaya, ogogo nje bafowethu, uDJ Yesintu uyabingelela. Into engayisho wena mfowethu Manandisa, uDJ Yesintu sabantu insizwa ebuya eZimbabwe kwele-Tsholotsho lapha endaweni yaseMphahleni isigodi. Kunjalo naqhawe lami, into engilethe lapho naqhawe nguzwile umkhosi uhlabile wawulawula uManandisa lapho ethi hayi iy'nsizwa zihlangene lena kuthiwa angena abaculi. Ngase ngithi nami into enobumbano phakathi ngibuya ngiyithande, ngase ngithi hayi ngcono lami ngiyohlanganela nezinye izizwe. Kuyintokozo enkulu kakhulu ukuhlangana namanye amaciko
namanye futhi amajenda omculo. Kugqugquzela futhi ukubumbana kumaculi nakumajenda wonke. Mina ngizithanda ukubambana-ke kwaye amaciko kakhulu. Kunjalo. DJ Sintu, siye sikubona uperforma mfowethu ingoma zakho zimnandi. Nabo Kiss Before awuqala ukuhlangana nabo. Bunjani ubudlelwano bakho namanye amajenda? Into engishoyo umthakazi wami ngoba ngisho nje ukuthi mina insizwa nje um-Afrika kahle kahle. As long umuntu engum-Afrika vele ngohlezi ngibambene naye ngoba siyinto eyodwa kahle kahle. Singahlukana ngokwemculo ukuthi ucula umaskandi lo uculani, kodwa siyinto eyodwa. Into engigqugquzela kakhulu ukuthi kubaculi sicela ukuthi sibambane. Uma singabambana sibe into eyodwa, nabalandeli bethu bazokwazi ukuthi bebambane ngoba manje khona imculo, khona irumba, khona umaskandi, khona i-house, khona i-piano, khona i-afropop, khona i-kwaito. So besicela ukuthi khona lapho kule mculo engiyibalayo le abantu khona i-gospel kube nokubambana ukwenzela ukuthi nabalandeli bethu bengasoze bekhethe ukuthi mangabe kuthiwa kudlala u-DJ Sintu angiyi manje ngoba u-DJ Sintu ngilandela umaskandi. So yiyo lento esizoyikhuza namhlanje ukuthi ngoba ungibona namhlanje ngihamba lo maskandi ukuthi manje khona abanye abafowethu okumele befike abacula i-gospel nabe-house, so abasafikanga ngendaba yesimo. So sizozama ukuthi silungise lolu bumbano ukuthi kumele sibambane masingabaculi sibe ndawonye, sibe into eyodwa kwenzela ukuthi sikwazi ukuthi nabalandeli bethu bekwazi ukuthi besixhase ngokuzwana nangokubambana futhi. Siyabonga futhi kuzwakele. Ngiyacabanga ukuthi umbukeli emakhaya othi mina ngumlandeli womculo, akukhethekile umculo muphi, nazi insizwa ngihleli nazo lapha. Sicela lesilandeleni sonke nini bafowethu, ungabi nendaba ukuthi i-house, ungabi nendaba ukuthi umaskandi. Umculo, music is universal. Siyabonga mfowethu, kuzwakele. Sanibonani bafowethu, ngizoqala nje ngibingelele wonke umuntu nje ozobuka lo mbukiso. Ngibingelele kakhulu nensizwa la enginazo. Ngihlonipha kakhulu le insizwa bafowethu esokuhlangana nje esinye namhlanje. Ikakhulu nje angazi ukuthi nale nkabi le eSoweto yesintu noma esathanayo. Ngathi ngibize omunye umsakazo ngahlangana nomsakazo kuqala nayo. Ngiyakoloda esavele sahlangana namhlanje sesihlangene bengazi ukuthi sizohlangana kulento engiyibonayo ngami nalokho ukuthi khona ukuhamba kusihlanganise nje ngoba ukuqala kwethu ukuhlangana kwakusemsakazweni, kodwa ngingandi kakhulu ngalapho. Into engizoyisho bafowethu obingelela uzonda amacokuleni uphokamzela ngathi phesha umuntu esifazane kuyangigida ngoba ziningi izinto ezenza ngesikhathi sethu ngibale esikuka ngiyangicabanga manje lapho sashe ukukhathala, kodwa masikude umuntu esibaleka siyisindize. Ngithi yini ngedwa bafowethu umfana ongambhaleli u-MC ecela ukudlala emcimbini bafowethu. Into engizoyisho nje bafana bakithi ngithi mina asibambaneni singabaculi bafowethu, uhlobo noma kuthiwa umuntu ucula hlobo luni lomculo, sibambaneni bafowethu. And into engiyaziyo abalandeli noma benamagadi noma ngithi ucabana usuka kithi abaculi ngoba thina masibambene ayikho into esingayehluleka ukuthi siyenze ngoba abalandeli bakholela kithi. Ungathi uma unabalandeli bakho bese ngikhuluma kabi ngoba kwenza ukuthi abalandeli bebe namagugu, thina singaxolelana kodwa abalandeli abakwazi ukungicolela, baqhubeka bengizondela ubala. So asicapheleni konke esikwenza singamaciko bafowethu, sibambaneni sigqugquzele nabalandeli ukuthi bebambane, kungabi yithina esigqugquzela udlame ngenxa yokuthi la bantu babukela thina izibuko zabo. Thina yitho kufanele ukuthi senze manje into ezenza ukuthi yonke into ibukeke kahle emehlweni abantu. Abalandeli uma bephambuka noma besilwa, abalandeli ikakhulu la kumaskandi kunokutalabhana, kunento ekuthiwa yitalabhana. Uma ngitalabhane neciko noma ngitalabhane nento enhle musuke unginyanya ngoba wazi ukutalabhana kwami nento enhle ukuthi uhamba kanjani. Akufuneki ukuthi lokho wena bese kuthatha ukuthi uhlangana nento enhle bese umthela induku ukuthi hhayi lo wathika ikhayo lami. Usuke uyingena leyo ngeyami nento enhle esazi ukuthi thina sixabana kanjani, ayifuni wena. Ma umlandeli ma ubona into enhle msapote, ma ubona uKiss Before msapote, ukuthi ukwangitalabha noma utheni ngami ayifuni leyo. Sibambaneni bafowethu, singanyatani, singabukelani phansi, khona sizaba nesithathu eliqhakazekile ngoba uma singabe silokho sidonselana kuphe siyobe silokho silindawo andawo bafowethu. Isifiso sami ukuthi si-upgrade, singahlalisi siya phansi ngaso sonke isikhathi ngoba kudala sicule emculweni kodwa ayikho nje into engingayikhomba ebambekayo ekhombisa ukuthi siyacula. Sicela ukuthi nisisapote balandeli futhi ningakhethi ibala lomuntu, ninganyanyi umuntu ungamnyanyi ngoba utsheliwe. Ngamane ungizonde uma nguzonda amacoko ungizondela ukuthi khona okube ngakwenza khona, ungangizondela ukuthi uzwe ikhayo lakho lithi mina ngayenza ukuthi nokuthi ungakazi ungibone ngikwenza lokho.
Zondi ngisasekuwe futhi ingakadluli nayo imicimbi siyayibona ngokwakukuqonda ngokwakukubona wena mhlambe ngokwakusala phansi ufunda izinto ngesikhathi eside singaka ula emculweni. Ingaphela kanjani indaba yama-joining fee okuthiwa umculi wena kufanele uyophefoma kunabantu abaningi lapho abakholo abayokubuka uphinde kukhokha wena mfowethu uma ubuka wena lento leyo yenziwe yini futhi ingaphela kanjani lento leyo? Lokho mfowethu ngiyazi mhlawumbe ngiyakuphendula kwami abanye benganginyanya. Hayi khuluma mfowethu iqiniso enhlizweni yami mfowethu. Indaba yama-joining fee bafowethu esikhathini esiningi yenziwa abantu abacela amaciko. Lokho kufuna ngicacise bafowethu. Lokho kwenziwa abantu abacela amaciko. Makuwukuthi wawenza umcimbi nawe wayenza ngendlela yakho ukwazi lokho ukuthi usuke ucola amaciko bayazi-ke ngeke namhlanje ngizoveza nje wonke umuntu ozonginyanya nginyanyela iqiniso ngoba uzonda amaciko vele angizwani nokuthi ngizwane nomuntu wesikhathini. Bafowethu indaba ye-joining fee inobuqobo obuningi kakhulu ngezizathu ezokuthi angikwazi ukuthi uthole ukuthi wena ungibize emcimbini wakho ungenisa nge-joining fee uthi joining fee 200 or 250 uqede lapho emcimbini wakho kungenwa ngemali. Abalandeli laba abasisapota bazongena ngemali mina ngithole lutho. Lokho ngikhuluma ngayo komunye umcimbi mina ngakhipha i-joining fee ngaqeda lapho abalandeli babaningi beze ngegama lami bengene ngemali. Mase sesihamba bayangibuza ukuthi manje cha ngoba sikhipha imali ezingaka sizoweseka imalini oyitholile. Angitholanga lutho ngabukeka njengesilima mina ngabona lapho ukuthi ngisilima ngempela ngoba lo mcimbi usuyenza imali ngegama lami mina ngingatholanga lutho. Isinqumo engasithatha lapho angiye emcimbini mina ongenwa nge-joining fee uqede lapho abalandeli bezongena ngemali mina ngingeke ngithole lutho. Lokho kungenza ukuthi ngicabanga ukuthi mina ngibulawa indlala omunye umuntu elale suthi ngegama lami. So bengifisa ukuthi kubahleli bemcimbi becabangele amaciko bafowethu ningasikoli nathi ngiyabona sidonsa nzima nibuye nithathe lokho okuncane esinakho nisigqilaze. Yingakho ngithi nje abanye basuke bengamacola especially mina ngiya-understanda mhlawumbe uma kuthiwa kuneciko umfowethu la uNtwentu uthi hhayi mfowethu Zonda ngizoyenza umcimbi mina u-joining fee uzoba imali engaka ngenxa yokuthi siyasilekelelana. Angiyi ngoba kuwukuthi mhlawumbe ngiyakhipha i-joining ngiya ngomqondo ukuthi ngiyahleka umfowethu mara ma umuntu nje uzenzela umcimbi wakho unama-joining fee angingeni-ke leyo mina kumele ungikhashe iyona nto engiyaziyo. Amaciko ngiyalekelelana nawo kodwa nawo hhayi wonke futhi nakhona ngibheke futhi namaciko angangibheke kabi ngoba baningi abanye bengibhalela befuna ukuthi ngizodlala emcimbini ngingayi ngezizathu thizeni. Bafowethu asixabani namuntu lapha sizama ubumbano sizama ukuthola indlela bafowethu ukuthi ibe khona indlela esiyenza ngayo imicimbi ezokwazi ukukhokhela abafowethu laba abasibi bantu abadlalayo laba bafowethu. Mangabe nawe yenza imicimbi une-target yakho ukuthi angenza imicimbi ngizokwazi ukwenza imali bafowethu sicela iphele leyo asifuna sithande. Siyabonga uzwakele mfowethu. Before njengomculi wena mhlambe amagalelo wakho bayawazi abantu i-dance group yakho ngibone uhamba ney'nkabi ey'ningi mfowethu laphayana bakhokhela kanjani bonke labana abantu uhamba nabo futhi-ke i-affecta kanjani leyo nto leyo yini into obona ukuthi ingashintsha from time to time ukusuka namhlanje uma uthi umuntu umbiza u-Kiss Before akwazi u-Kiss Before uhamba nabantu abangaka bakhokhela imali engaka kungenziwa kanjani nawe ugcina ubhenefitha kuleyo nto leyo mfowethu? Mfowethu le ndaba leyo oyithintayo leyo manje ngisela bafowethu beyithinta le ndaba yama-joining fee. Kahle kahle le ndaba yama-joining fee ngicabanga ukuthi ngike ngayibhala epejini lami I think last year. Lo manje ngithi into ze-joining fee siyasilimaza kakhulu ayithi ukumiwa ngoba khona amanye ama-artist ambuza imibuzo engayithandanga yize-ke ngeke bamashini amagama ukuthi ubani nobani nobani kodwa abakhona ama-artist engayithandanga amagama umbuzo abambuza yona. Into le engenza mfowethu ngithi mina u-joining fee udoti kahle kahle ngani ngoba wena manje uzohamba manje uyothatha umzala wakho umzala wakho anti yazi ukuthi no-MC umzala wakho uyabhebhideya selibuya laphana uyazi ukuthi unoNtwenhle uno-Kiss Before unozonda amaDJ no-DJ Sintu noNcele nobani ubuye ubathatha kuthiwe i-joining fee is 200 ukungena esangweni imalini i-entrance izothiwa i-70 rand noma i-50 rand kahle kahle kusho ukuthi thina
sesiyisipanela zenu sesilisiza khandwa ngane imali sokukhandwa ngathi imali. So yinto engayinakayo leyo. Mina anginankinga leli artist uma ngabe lithi lona linomcimbi liyalaunch CD or liyenza kanjani nokusuka sikwenza nathi ngama-artist yabo lintshe lithi joining peak before 150 kanjani ngahamba ngelisiza ngoba nami kusasa ngidinga but umuntu ozobuya ebuye funa ukuhlela umcimbi wakhe eqede lapho ezontshela mina nge-joining fee after that bezongenisa abalandeli bethu ebhadala imali bezobuka thina umculo bezomamela umculo wethu esawukhipha ngemali yethu kudlalwa ngathi laphana mfowethu ayimele indaba yama-joining fee. Indaba yama-joining fee kahle kusiya kuya ngabe vele trust ivumela futhi yenziwe ama-artist kuphela. Laba abahleli bemicimbi uma befuna ukuthi kupromothwe kahle kungabi nokuthi kuyakhishwa ama-joining fee. Udoti asikufoni mina ngedwa nje ungangibizi emcimbini wakho uma ngabe ungasimculi ulo mcimbi wakho owenzayo ufuna kube ne-joining fee. Kiss Before ungambizi angibuyi lapho. Ngiyabonga mfowethu. Bafowethu ibuhlungu lento lena bafowethu sesiyibonile and isixabanise nabazali isixabanise nabafazi abanabafazi bafowethu nabafazi bathathile abantu izimali zabo baye emcimbini kodwa-ke kufanele samele uyilungisa bafowethu. Imicimbi ayihlelwe yebo siyafuna ukuthi amaciko avele lapha nalaphayana mfowethu. Into eyikhulumayo le iyezwakala ngiyacabanga ukuthi iyohamba ilungisa. Unto enhle ungubani unto enhle futhi yini akwazi kuyenza unto enhle yini ayithembisa abalaleli ababukeli abeculo ozakwabo osibanibani nabosibanibani ubani unto enhle futhi awusithathe usibeke emsebenzini wakho iziphi izinto ezenzayo? Into enhle nje yimi ngoba ngiyinto enhle asuka madela nemsebenzi yami into kakhulu. Into engiyenzayo mina vele kakhulu ngifocus kakhulu ekulekeleleni amaciko noma sibe nama-challenges lapho nalapho kodwa ngifocus lapho futhi ngigcobe nangendlela ngoba konke ngiyazithintela futhi. So engakuthembisa nje kulo nyaka lo ozayo ngithembisa ukuthi ngizosebenza e-studio esikhulu kuyi-promise le engiyenzele mina umculo wami ne-talent lami ngoba sengizwile kakhulu ngokurekhoda ezistudio ezincane ngigcine sengisebenza umsebenzi wami ngasamuhle nakuwo omamelayo. So ngiyafisa ukuthi abantu bengeseke ngihambe ngiyenza into enhle ngibalithele yona ngoba ngumenzo. Siyabonga mfowethu. Kiss Before kumentionile lapho ukuthi uzobe ukhona lapha emsebenzini wakhe. Yini oyithembisa abantu futhi yini oyithembisa yena mfowethu ngoba phela umsebenzi wakhe lo akuwona wakho wona uzokusebenza laphayana. Yini oyithembisa ukuthi kankamu nje futhi siqedene masinyane ubathembisa abantu emakhaya ukuthi uzobe ukhona emsebenzini kamfowethu. Yini obathembisa yena? Engakusho wena umsakazi ukuthi mina mangizovela lapha ku-Kiss Before ngiyasebenza ngokwethusa kuwumkhaya wami kodwa lapha sibhizinisi ngifuna ukusebenza ngale ndlela exaka usathane nangale ndlela exaka lawo bacaba lento esikuzoyenza so ngifuna ukuthi ngenze isiqiniseko ngibaphuvele nalawo bengathembi abangakholelwa kimi ukuthi ngiyinkinga vele ngiyinkinga ngikhona yabona ngiyinkinga yami kahle kahle angisho inkinga yami. Kiss Before sosebenza kahle ngiyamthembisa ukuthi abalaleli nomamele belindele into enhle ezophuma ku-Kiss Before ngoba ezosebenzisana nathi nesamakhaya wethu. Ngoba ngishilo bafowethu umnyaka omusha happy new year. Mawusukhohliwe ngiphethe u-Kiss Before ngiphethe isintu sabantu ngiphethe into enhle nayo insizwa ngiyakiyo bafowethu kuningi esazokwazi into enhle sikuzwile mfowethu kuzwakala. Kiss Before mfowethu izokhipha i-EP manje obani ozosebenza nabo futhi ungajabulela yini ukuthi usebenze namanye amagender ngoba uchaza ukuthi awunankinga negender? Futhi i-EP izophuma kusho ukuthi-ke zikhona insizwa laphana engizosebenza nazo kanye nengane vele enginokusebenza nabo bizophula amapulane bese ukuthi-ke zikhona insizwa engisafike ngikhuluma nazo kufana nabo-Ntwento Slomo kanye naboManandisa ibona insizwa ngicabanga ukuthi zizosebenza nabo bese ukuthi-ke amanye amagender ngoba okwamanje kukhona engisafuna ukuthi ngibhekise kahle ikhona engisathiya into yakwazi ukuthi phela uma ungabe uyakha ibondo yahamba uliyakho uyakho uhambe uyokumupointele laphana ubheke. So kule nto engisafuna ukuyipointela ngizothi uma senginqobile hhayi bese ngiwabiza amanye amagender. Ngiyabonga mfowethu. Siyabonga mfowethu siyethemba ukuthi ababukeli emakhaya bayizwa lento lena imisebenzi uzoba impumelelo futhi sikufisela into enhle mina wethu yonke into. DJ Yesintu mfowethu wena ukwakucacisa nje ukuthi akusikudala kakhulu lapha emculweni upromothile mfowethu bakubizile abantu ubhadalela ama-joining fee
uhambe wahamba kwathi wena enough is enough angisayifunde lento le mfowethu yini wenze wakhetha ukukhuluma into ebuhlungu kangaka mfowethu yini oyibonile mfowethu mina ngifike angikudala ngifikile emculweni ngicabanga ukuthi emculweni ngifike last year but wona lo nyaka lo engifike ngawo ngabe yami into engizoyisho ngisebenzile babonile abantu ngipromothile kwanele manje bafowethu asisekho isikhathi sokupromotha bafowethu bengicela ukuthi umuntu uyabe ufuna ukuthi i-DJ bafowethu sokumele ukuthi lami engicabangele ngoba lami ngilabantu engisuka ngibacabanga balokhu nje bakhokhela labo bantu abangidanselayo bafuna imali so bafowethu angisayihambeli into okumele ngiyokhipha mina imali kuyona ngibuye lami futhi ngizokhipha imali yabantu abangidanselayo hayi bengithi kulokho ngixolise bakwethu ngicela ukuthi ngidlulise okunye lapho ukuthi isintu uyatholakala bafowethu kunkundla zonke zokuxhumana kuma-YouTube kuyatholakala ingoma zikhona lapha i-album elisha lika-December lika-2024 kuzoba khona TikTok siyatholakala, Instagram siyatholakala, uFacebook siyatholakala kunjalo-ke bafowethu sicela libasapothe abafowethu lingakhethi umculo ukuthi lowo umhloboni umculo asisapotheni abantu ngokufana bafowethu lathi abaculi abancane siyaludinga usizo ukuthi lathi ukuze sikhulise abanye siyabonga mfowethu ngiyacabanga ukuthi umbukeli lapha ekhaya uzwile ukuthi i-DJ Sintu itholakala kanjani ungene nje lapha asho khona umfowethu uzomthola mfowethu kuzwakele kakhulu ngiyacabanga ukuthi umbukeli lapha ekhaya uzwile into nje mfowethu wena njengeSlomo miningi imicimbi eyenziweyo lapha akaze ngibone u-attenda ngisho nodwa ayazibuza nje umuntu hawu yazi kunabafowethu abashaya ingoma enenkosi phakathi kodwa manje emcimbini asibaboni mfowethu yenziwa yini lento leyo futhi ingalungiseka kanjani mhlawumbe ukuthi nawe nginasi ukubona ukhona emcimbini uperforma mfowethu into engayisho mfowethu ukuthi le mcimbi ikakhulu yakithi umhlekazi alahleni kakhona sike la idoti uthi lento ngizoyisho futhi ngingathathihlangethe endaba ukuthi ngokasa ngelenza ikhono lami lizongifakazela ngikuhlungu kakhulu ngalento eyenzakala kithi siyanathi because kunabanye abantu abafikayo nemibono yabo emihle kodwa bejike bezosebenzisa ama-artist akuthi umaskandi kuphela wonke amajenge ngoba sinayo mfowethu kunama-20 cishe wonke music okhona so lento le iyabulala ikakhulukazi njengamanje abaculi bonke sinabo basaqala kunabantu abaqhamukayo ekukhaleni senohlelo lakho ukuthi senalokhu namagama nje ahlukile egcina ungasazi nokuthi yini eqede lapho labo bantu bagcina bazoqola thina futhi abaculi kuba nabantu abaseka thina abantu abaseka thina mase besibuza kuba ngathi mhlambe umuntu usekubuza ngale ndlela ukuthi ucabanga nawe use-understand ngepheni osuku nawo leso sikhathi so ngithi nje lento yama-20 kumele iphele ngoba iyimbudane udoti ngamanye lemicimbi awubeyeke makunjalo ngoba angeke singama-artisti singeluza imali kwistudio ngivela sehla senyuka sithukwa abantu ezindleleni sibe sodlela amandeja abanye abantu abasinda le mfowethu ngezwakala lokho kubuhlungu khona kubuhlungu mhlambe umuntu engacabanga ukuthi baqoqane ngoba bazana bezokhuluma bezotshela abantu bafowethu Conversation TV lena lapha sikhuluma ngayo yonke into mangabe into right siyayincoma mangabe into imbi asivumelani nento embi angithi kunjalo bafowethu lapha bafowethu singabeculi ama-genre bekuba khona abazofika ngokuhlukahlukana kwama-genre ngesimo-ke ngoba kuyinyuye kanjena abafowethu mhlawumbe abanamali abanye mhlawumbe izulu bavalele nabo bezozikhulumela uvo lwabo yale nto esikhuluma ngayo namhlanje mfowethu into okhuluma ngayo lena izwakele sengiphetha bafowethu ngoba ngisasekuyo into enhle yini kahle hle obona ukuthi asenzeni so bafowethu sokwazi ukuthola okuthile yini mhlawumbe iyiphi i-picture mhlawumbe ongayifaka emntwini owumlandeli womculo nowumhleli womcimbi bafowethu sabeculi thina sifuna ukuthi akwenze kanjena kwenze nathi sibe right kafu nje mfowethu ngoba silambile manje esifini asinamali sayifuna le mali abakhona ngisho la kungadlalwa ngayo mfowethu ngibuhlungu kakhulu ngoba kunabanye abahlela umcimbi uthola ukuthi ahamba ngaleso sikhathi sikuhlale mina njengami imicimbi eminingi ngiyemkhukha ukuthi mhlambe akaze ngifike emcimbini nokubizwa emcimbini eminingi
kodwa uthola ukuthi ngiyafika kuzodaliswa maybe i-Kiss Before phambi kwami lapho ngibe nendaba ukuthi hayi mfowethu zonke lokho yabona udlale uzonda amaxolo endlule udlale u-DJ endlule into enhle ekhona konhleli ngitshela ukuthi kuzodlala ngo-12 yabona ngifike ekuseni ngilele ngicela abantu ukuthi fikani ngobusuku sifika sengathi mina nginenkinga banenkinga nami kanti-ke abantu abayibo abahlela leyo hlelo basuke benezinkinga zabo futhi ngicela ukuthi kuyokuhlekiswa kancane le ndaba yokukhawulana yokuthi yena uzosebenza kabi siwu-4 umuntu uzoqhamuka uzonda amaxolo manje so ngathi uzonda amaxolo kubalulekile kakhulu thina yabona sibalulekile siyafana zamaciko sonke so ukuthi sizoncenga lokho phela sidala sincenga mfuthu siyancenga yasincenga yonke into and manje sibona manje esikhathini samanje siyabulawa ikakhulu emcikweni qhamuka abahleli o-MC bonke so corrupted wonke umuntu ohlela umculo ngisho nabaculi esinabo abaningi ba-corrupted ingqondo zabo zisebenzi lo yabona nesimo sokuthi banalento banalento yokuthi abakwazi ukumela ama-artist oyi-artist kumele ukwazi ukumelela i-artist ukwazi ukuthi into uma irongo uyileke ungancetheki ungahambi ngasese uyokhuluma ezinye khuluma straight nama-artist ama-artist asifihlelani akudlala lawo efika khona emidlalweni usebenze into lo so ukuze sithathe ngoserious ukuthi lento lena abantu ngeminanga bezobe beyibona isebenza cabanga ukuthi before ama-organizers nama-producers lawo Ronani labahleli bomculo ngicabanga ukuthi ama-artist wona wodwa kumele eqale ehlaziye izinto before ehambe kulabo bantu kungaba khona lokho ukwazana ukuthi siyakhona ukukhulumisana kungabi ukuthi wena sokuthi basivumelele manje nozonda amaxolo ukuthi ayizonda amaxolo imali encane u-50 kodwa ngale hayi nirashi noma asizameni ukuba straight bafethu silandile sonke siyazi kodwa kumele ithalente umculo sakuphiwa sokusebenzisa so kulokho nje ngasho ukuthi ama-artist wona kumele eqale bambane before sigobe besatha bafowethu. This is Conversation TV. Ngiphethe amaciko ngokuhlukahlukana kwawo, sikhuluma ngokuhle kufanele sikwenze wenzele ukuthi sitholeni imali, bayichazela abafowethu. Bafowethu sisupporte nini sonkeni? DJ Sintilo Juli House msupporte nini? Kiss Before Maskandi msupporte nini? Mtwenhle Zonda Maxoki, abafowethu bonke abakhona emkhakheni wokucula music is universal. Siyabonga bafowethu.